Sasa mmepasi kuanzia leo mmekuwa jeshi la RC. Ihuriro rya AFC na M23 birwanya ubuyobozi bubi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo winjije ingabo nshya mu ihuriro ryabo zidasanzwe zari zimaze iminsi mu myitozo. Izo ngabo ni 1518 zimwe zavuye mu ngabo za FARDC. Izo ngabo zikaba ziyemeje guhangana n'ubuyobozi bubi bwa Gisekedi. Umuhango wo gusoza imyitozo wabereye i Rumangabo ku itariki 2 Werurwe muri uyu mwaka 2026. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba AFC M23 General Major Sultan Makenga yavuze ko DRK yashikishwe n'ubuyobozi bubi bwa Gisekedi. Gisekedi akaba yaragize nk'akarima ke k'igikoni. Makenga yavuze ko ingabo za AFC M23 ziharanira kubohora igihugu, abaturage ntibakomeze kwicwa. Makenga yagize ati Gisekedi yakusanyije abajura n'abanyabyaha abaha intwaro kugira ngo barwanye abasivile babaziza ubwoko bwabo, bakagendera ku ngengabitekerezo leta ya DRK iba yarabashyizemo, bakica abo baturage kugira ngo babasahure ibyabo. Yanavuze yuko Gisekedi yafasha abarundi abajyana muri DRK nabo binjijemo iyo ngengabitekerezo, nongeramo n'abarwanyi b'iterabwoba b'umutwe wa FDLR basize ukoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Inyuma yaho umutwe ukagenda ukora ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Gisekedi agafata abacancuro akabinjiza mu gisirikare cy'igihugu. Niyo mpamvu Sultan yongeye amagambo akavuga ati ni igisirikare cy'amabandi. Makenga yavuze yuko impunzi ziri mu bihugu bitandukanye zahunze igihugu bitewe n'ubuyobozi bubi bwa Gisekedi n'inyeshyamba zikora ubwicanyi bubi mu baturage. Yavuze yuko ariyo mpamvu M23 yahagurutse kugira ngo igwanye ubuyobozi bubi bwa Gisekedi, bahanira uburenganzira bwabo nk'abaturage kugira ngo babarinde ibibi nk'ibisa nkabyo. Makenga yavuze yuko bari gushaka igisubizo cy'uburyo bahagarika ibyo bibazo kugira ngo bishyirweho iherezo. Ati niyo mpamvu turi hano twiteguye kujya mu gisirikare, twiteguye kugira ngo tubohore igihugu cyacu cya Kongo. Ati twiteguye kubohora abaturage. Ati kandi mube mutandukanye nk'uko mwahoze muri kera. Sultan Makenga yabwiye abarwanyi bashya binjiye mu ihuriro rya AFC ko batagomba kugaragaza imyitwarire mibi idahwitse iranga ingabo za leta bahozemo, ahubwo ko bagomba kurangwa n'imyitwarire myiza n'ikinyabupfura. Ati aho muzanyura hose ni ngombwa yuko abaturage babonamo impinduka, babona ko mutandukanye nabo mwahoze muri bo muri mu gisirikare cya FARDC. Abaturage bababonamo abacunguzi aho kubabonamo abajura. Sultan mu magambo yagize ati abaturage bacu barababaye igihe kirekire bitewe n'ubuyobozi bubi bwa Gisekedi n'imiyoborere mibi idahwitse, atabyo bituma iki gihugu cyacu gihoramo intambara zidashira umusubirizo. Bakabaye abacunguzi kugira ngo batabare abaturage, ahubwo nibo baza babica umunsi ku wundi. Mu magambo ya Sultan ati Kongo ibitsa abantu benshi cyane basize bakoze ibyaha mu bihugu bitandukanye, dore yuko harimo n'ingabo za FDLR, Wazalendo n'indi mitwe y'inyeshyamba itandukanye ifashwa na FARDC kugira ngo bakomeze bahohotera abaturage muri iki gihugu cyacu. Mu magambo Sultan yakomeje avuga, yavuze yuko abaturage bacu benshi cyane bamaze imyaka myinshi mu buhungiro batari batekereza kugaruka mu gihugu cyabo cyababyaye bitewe n'iyi ntambara iri kuhabera. Abandi barishwe, abandi baramubinani batabarwa n'ingabo z'igihugu, ahubwo nibo babakorera ihohoterwa n'iyicarubozo hose mu gihugu bafatanyije n'inyeshyamba zirwanya M23. Ati niyo mpamvu byatumye igihugu cyacu gisenyuka. Ati niyo mpamvu mukwiriye kwiyunga kuri bagenzi banyu kugira ngo turangize ako kababaro. Sultan Makenga avuze ko ashaka kubaka igihugu cyubashywe n'abaturage bakaba bubashywe, kandi ndabizi neza ko mu ntego twihaye n'umugambi twashyizeho uko byagenda kose bizakunda. Ihuriro rya AFC M23 niyo ntego twihaye cy'uko tugomba gushyiraho ubuyobozi bufite ireme mu baturage, abaturage bagahabwa umutekano aho kugira ngo bahohoterwe bicwe. Magambo abwiye abasirikare barabashoje imyitozo 1618 yagize ati mwiteguye gukuraho ubuyobozi butagira icyo bwitaho bwa Kinshasa. Bose barasubiza ati yego afande turiteguye. Arongera ababwira ati mwiteguye ko bagenzi banyu bamaze imyaka myinshi mu buhungiro, mwiteguye ko bataha, se mwiteguye ko amagana ivangura rya Gisekedi yazanye mu bice byacu. Ati niba mubyiteguye muzavamo abasirikare beza. Izo ni impanuro Sultan Makenga yabwiraga abasirikare bashya bari binjiye mu ihuriro ryabo bagera ku 1518. Ati na nyuma yo kubohora igihugu muzubaho, kuko muzamwara kivanye mu maboko y'abatuzuza inshingano. Navuga yuko abantu bavuye muri FARDC batazi aho bagiye, bashobora gushyirwa mu mbohe bakabafata bakabashyikiriza ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu magambo yakomeza ati ese mwiteguye kwirukana Gisekedi? Ati twiteguye kubikora. N'abariya bose bakorana. Ese mwanze kuyoborwa n'amabandi? Intambara ya FARDC, Wazalendo n'abacancuro FDLR n'ingabo z'u Burundi bahanganye na AFC M23 imaze imyaka myinshi. Uyu mutwe mu 23 haranira uburenganzira bw'abanyekongo, harimo n'abatutsi bicwa abandi bakameneshwa.
M23 yavuze ko ifite intego yo kubohora iki gihugu ikava mu maboko mabi ya Gisekedi ikajya mu maboko meza, aho buri muturage wese yishyira akisanga agomba kwicara nta rusaku rw'imbunda cyangwa umutekano mubi, nta bwicanyi buri muntu wese amuziza uko yavutse. Ibyo nibyo ngibyo M23 n'ihuriro rya AFC urwanya FARDC n'ayandi mabandi yose afatanya na FARDC. Abarwanyi bashya bavuze yuko bakwiriye kubohora igihugu cyabo kikava mu maboko mabi ya Gisekedi n'abandi bafatanyije nabo mu guhohotera abaturage muri Burasirazuba bwa Kongo. Ina magambo Sultani Makenga yabwiraga ingabo nshyashya zaririnjiye mu ihuriro ryabo rya M23 na AFC, intego yabo ari ukugarura umutekano mu gihugu cyabo cya Kongo, kurengera ikiremwa muntu gihora cyicwa buri munsi mu ntambara ziri gukorwa na leta zakabaye zibarinda. Mu mpera z'ukwa Gashyantare muri uyu mwaka 2026 ingabo za DRK n'imitwe ya Wazalendo yagabye ibitero ku birindiro bya AFC M23 muri teritwari ya Masisi. Ibyo bitero byari bigamije kwisubiza ibice bya Rubaya, icyo gice gikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane cyane kuri Colta. Tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, ofisiye bakuru b'ihuriro rya AFC M23 mo n'umugaba mukuru Sultani Makenga, harimo na Brigade General Gacere Musanga, harimo na Colonel Jafeti Gakufi, Lieutenant Colonel Wiringoma, abandi bari bagiye muri Rubaya